Acara ini disponsori oleh Pemirsa pemerintah Kabupaten Badung serta Tening Capang pemargin vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK di sejroning nambakin pengelalahan nyane. Raumakin vaksinasi tahap pertama sampun langkungan 50% saking kewentenan 3,4 tali nanggu 100 petang dasa siki ukut sampi. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung, Wayan Wijana Mausang, ring sejeroning usaha nambakin kasus PMK, vaksinasi Sayan Raja Kemargiang. Tios vaksinasi ke pertama, Paikatan Dane teler ning capang pemargi vaksinasi kaping kali, ring kewentenan ulung atus 6 dasa siki ikut sampi. Romangkin vaksinasi tahap ke pertama sampun memargi, ring langkungan 17 ukut sampi. Manudani kantos mangkin durung kepangge pewawahan kasus PMK, pundi kemawinan vaksinasi PMK ke kantenang pinaka sile tunggil jalaran, untuk nampenin becek pengelala PMK, vaksinasi puniki taler kebuatan untuk nincapang ke kebalan sampi. Sekadi kauningin, PMK ring Badung jangkep nyani kepangge 6 likur kasus ring sampi, rare sampun kelaksana yang pemotongan bersyarat, nanging rawe mangkin krama sanin wenang sampi durung muliang jina ganti rugi. Paikatan Dane, taler sampun usaha mau pulang persyarat uantuan pemerintah. Kauningin taler wenten sane sampun lolos verifikasi ring Provinsi Bali, salah sampun kekirim ke pemerintah pusat. Persyaratnya nih wanta merupakan fotokopi KTP pemilik, surat keterangan kepemilikan, diagnosis kematian. Harus kauningin indeks populasi ternak rentan PMK ring Badung kantos mangkin, kauningin langkungan seket talian ukut, inggian langkungan 3 dasa talian sampi pra kali likur ukut, kebo kali ukut, bawi langkungan 3 likur ukut, miwa kambing tamasan ukut. Parwata Bali Pos nguningayang.